خوندەکاری هێژام مامۆستا گۆرەی مامۆستا فەلسەفە ئامادەهی یەک وانامە شارەزایین هزرا فەلسەفی ئەو وانە بەردەوامکردنا وانامەی چووی بوو دوانامەی چووی دێ شارەزایین شیرۆڤەکردن ئاگومان و رەخنە ئانامەی دەرباسی وانا خۆی بن بەردەوامکردناوەی ئاسیسیا شارەزایین ئاچ ئا هەفپەیڤی هەفپەیڤین ئەم ناس بکن بێ چاوایێ ئەو هەفپەیڤین ئەو ناوبەرە ئەو گفتوگۆیە ناوبەرە دو کەسان پێکتێ و بهتری دو کەسانجی چێدە ینی دو کەسا و پێدە ئەو گفتوگۆی ناوبەرە واتێ چێکردن وەکم بێژن وەک جوینکێ لەف درونێن هەرێک نەرینە خۆت دن بێجێ هەر کەسێک نەرینە خۆی جودا دیار بکە ئەو نەرینە هانێ بێژ چاوا بێت ئێ کەسێ بەرامبەری خوا دوی کەسایەتی نەشکینە وتە کێماسینا چیکنەکە ینی وەک بێژە نەهاتنێ ئەو لەف برونێن وەک هەفتوو بشکینە نا هەرێک نەرینە خۆ بدە ji بۆ çi û ji bo wek em bêjin çareseriyek bêdanî li wê pirsgirêk bi ew pirsgirêka li ser hatine rûniştin dema em bêjin mînak şîrovekên tê de mînakên bîn em bêjin refê de pirsgirêkek cem wa heye ew pirsgirêka hanê em temametî em hevdûrûnê û pirsgirêka wa jî çareser bikin ew çareseriya hatî danî jî yani wek bêjin li gorî xwendekarê refa de temametî jî bêdanîn em ne kêmasiyê wa derxin û em ne em bêjin hevdû bişkînin yan jî ew guftûgoya got bêdanîn bêjê çawa be encama wê de bigihînin yani çareserî temamkirin wek em bêjin wek bê goncaw be yani münasib ji heme aliye adê duan şarezayîn a çi nermbûna ramanan ew jî xweşkarî yan jî xweşkarî ev xala me çawayê ev xala hanê dibe ji xwe nermbûna ramanan çi ye ji bingehên felsefeyê yani em bêjin bingeha felsefeyê bêj çi li kesayetek yan jî feylesûf nermbûna ramanan bêje li cem hebe ji ber vê yekê jî bi xweşkarî û pejrandina nerînên ên kesên derdora xwe ji ew şarezayên felsefeyê bêje feylesûf wek bêjin em ne yani wek bê hizrîwîna ne di çarçoveyek eşk de be ne di qalibûn pê de be bêje nermbûn cem heb ew nermbûna ramana da got nerînê derdora xwe temametî bigire dest û çi rexne û rexne jî lê bêkirin jî wek bêjin teqebûl bike di vê şarezayên de taybetmendî hene taybetmendiyê wê nam ayekî em nas bikin bê çi jiyaneke hevbeş dema got nermbûna ramanan hebe wê jiyanek hevbeş hebe da got çi da got di nava gelan de afirîne û çavnebarbûnê jî û em bêjin çavnebarbûnê a got navbera wan de jî û necatperestiyê jî ji holê rake dema got kesayet em bêjin ew feylesûfê ha ramanîna ew hizrayîna nerm be nermbûn cem hebe û bandorê li derdora xwe bike wê jiyanek hevbeş hevdûr jiyan bikin û çavnebarbûn û necatperestî jî ji derdora xwe ji kesayetê derdora xwe jî derdixîne radike em bên taybetmendiya me a duyem dibe çi girîngiya çand û zanistê jî zêde dike dema got ramanîna em bêjin nermbûna ramanan jî li cemê hebe girîngî gelekî dide çi diçe çandê û dide zanistê û çaveke yani bêjin çavekî hevkagirtî û pêşketî jî ava dike vêdekê bibûrîn em bêjin bibe çi em bê civakek bibûrînin vêdekê dema got girîngî bide çandê û zanistê wê civakek xwe jî pêrvî ava kirin vêdekê me got girîngî diçe civak bide çand û zanist dema got girîngî da çand û zanistê wê çi bê di encamê de çawa wê civak
civakek xweş bî, civakek pêşketî jî bê avakirin di encama wî ne. Em bên xala me siya li ser bê çi? Xala me siya divê mirov dikare çi bi hesanî dema nirmbûna ramanan cemû kesayetî hebe, cemû felsefe hebe, ew têkiliya ku derdora xwe dike, kesê derdora xwe bi civaka xwe re hesanî têkilî dike. Em bêjin ew astangiya nakişînî gelekî bi hesanî têkiliye bi derdora xwe re dike. Xala me çara bê çi? Bê mirov bi nirmbûna ramanan xwe hewl dide. Hewl de got nerînên û armancên kesên din. Êşaş. Êşaş çi bike ji wan biguherîne û bîne ser rêya rast. Em bêjin jî yan sere rast bike. Ana ramanê me mînakem bîn, ramanê me nerin bin yan jî ê mamoste nerin bin, ê bav nerin bin, mesela zarokî wî na mînakem bin zarokî wî na bikevin şaştiya jî bi hêdî hêdî bi rêbazkî xweş ew nerimbûna hanê li cem wî na kare wa agahiyê wî na ew jî bîne ser rêya rast yan jî biguhere. Yani temametî bêguhertin jî yan jî wî biguherin bîn ser rêya rast. Wek hevalkî mero jî tê kev şaştî ti bi rêbazkî nerim bi nêzî hevalê xwe bibe tê wî bîne ser rêya rast yan jî tê biguherin. Tê hêdî hêdî ramanî na tê biguhere, hizirî na tê biguhere. Xala me a pênca dibe ji nerxandin û rexneyên mirovan. Nerxandin û rexneyên mirova li dora xwe sûd bikire. Ana dema got mirovek em bînin rexne bêkirin lê yan jî ez rexne bikim, ez ji rexneyî na dema got teqebûl bikim ez ê sûd jê bigirim. Ema got hizirê xwe bikim çarçoveyeke eşk de ez sûdê jê nagirim. û her wiha rêyê li ber çi veguhertinên hesan dike. Yani ew kesayetê ha got ramanê hişîna nerin be veguhertin pir pê tê çêkirin. Wek em bêjin rexneyê got lê hatinê kirin teqebûl bike, me got çi? Me got sûdê jê digire û rê li ber veguhertinên pir mezin jî ava dike. Xala me a dawî dibe çi? Dibe di pîvanên demokratîk de mirov rexne û nerînên cuda. Dema got rexne lê bêk û nerînên cuda dipejirîne. Dema got rexne tê nerînên cuda dipejirîne û deriyê pêşketinê ji xwe re vedike. Dema got me got mirov nerin be, ramanî na nerin be, guhertin pê çê dike, rê li ber veguhertinê pir mezin çê dike. Em karin heya bigîn astikê em nerîna wî biguherin li ser mesela mijarekê li ser tiştekî em wê hişîna çarçoveya eşk de em derxînin, em rizgar bikin, em bînin ser rêya rast. Vedekê me got çi nerimbûna ramanan ew xweşkarî ew bingehek ji bingehên felsefeyên taybetmendiyên wê hene. Me got 6 taybetmendînin. Ew taybetmendiyê ha jî bêje temametî mirov li ser bê meşandin wê hêdî hêdî dema got mirov wek bêjin bihat ser rêya rast ramanî nerim û xweş bûn wê çi bêje wê hêdî hêdî dema ew guhertin kesayet dihat avakirin wê hêdî hêdî civakê jî bi xwe re bîne guhertin û li ser rêya rast. Xala me a sêsiyan şarazayên çi a dahûrandin û komkirin. Dahûrandin û komkirin ev her du hevdû ve girêdayîn e. Dema got dahûrandinê zelal bikin ve komkirin jî bê zelalkirin û her du bê hevdû jî nabin. Destpêkê em bên dahûrandin. Em dahûrandin nas bikin bê çawayê. Dahûrandin dibe ev nerîna got kes kesa ew kesê hanê bi awayekî kûrahî û bi giştî derbasî tiştekî mesela em bêjin dibe wek bêjin em bêjin di dahûrandinê de em bêjin çawayê hemû hêman ji hev tên qutkirin. A em bênin li ser mînakê em bêjin mînakê zelaltir dibe. Dema em bêjin mesela av ne? Dema ez avê bêjim ez bêm nas kim ez dahûrandinê li ser çêkim ev heybera hanê ez bêm zîwî hêberê çi bikim jê ez ê perçe perçe bikim. Ez ê perçe perçe bikim da got her perçeyekî ez lêkolînekê li ser çêkim dez bigihêjim ew her perçek li halê xwe ez hêmanê wê na ew têkiliya di navbera wa de ez nas bikim. Ez nas bikim bi ana av. Ez bêm avê ji hev bixim. Bine bê av çi pêk tê? Av ji oksîjîn û hîdrojînê pêk tê. Oksîjînê ev hîdrojînê. Em giyan çi? Em giyan got di heyberin, ji di heyberin yan jî ev heyberê hanê oksîjîn û hîdrojîn e. Ji avê em giyan di
اتومên di em bêjin wek vê atom hîdrojen û oksîjen ev her du got dema got dahûrandinê çê dikin em wek bêjin em taybetmendiyê wan nas dikin her yek ji wan jî taybetmendiyê cuda jê de ana taybetmendiyên oksîjenê ne wek taybetmendiyê hîdrojenê ne jî her du bi hev re dema got komî hev dibin çi dibe oksîjen dibe av her du dibin av tiştekî nihdame sentezik navbera wan har çêkirin di encamê de em giyan çi em giyan avê vêdekê em nas bikin ji aliyê felsefeyê de em çilo nas bikin dibe kesê got feylesûf beyan jî felsefe yani micarekê da got heya daxorîne bêje çi bim ew mijara hanê bêje deynê pêşiya xwe û ji hemû aliyan jî lêkolînê xwe li ser çêkir bêje ew aliyê got jê ê ve şartî bê zelalkirin ê ne naskirî bê naskirin ji ber wilo bo ew pirzgirêka hanê ji hemû hêlan de bê zelalkirin ji ber vê yekê jî bi çi pirzgirêka got hebe divê destpêka wê na mero çi çêke dahûrandinê li ser çêke em ew pirzgirêk ji hev bixe ji hemû hêlan tu ê ji hev bixe da got dibigihêje encamê di nas bike ana em ê bên ser komkirinê me dahûrandin wilo fêm kir hat çîrovekirin her tiştî ku destpêka wê ne bêj dahûrandinê çêke heyet bigêje encama wê ne me mînak anî li ser av ana komkirin piştî got me dahûrandin çêkir li ser mijarê li ser pirzgirêkek bi dahûrandin piştî got me çêkir ana me bên komkirinê ew tiştê got me li hev xistin me her yek taybetmendiyê wê na nas kir em bên bi ciwana komî hev bikin dema got komî hev dike tu digihî encamekî nih ew jî encamekî nih tertê çêkirin mînak ana mînaka xwe bêjin wek em bêjin karbon û oksîjîn ana vêdekê karbon ceme heye oksîjîn heye her yek atomê hene her yek jî cudayî jî êdin wek em bêjin taybetmendiyê oksîjînê halê xwe ne ê oksîjînê û ê karbonê em digên çi dema got bi hevdû ve em girê didin komkirin di navbera wa dibe çêkirin em tên karbon dîoksîd biborîn karbon dîoksîd çêd bi ceme ceme çêd be karbon dîoksîd çêd be vêdekê tiştekî nihdame karbon dîoksîd taybetmendiyê na ne wek ê oksîjînê ne jî ne wek ê karbonê ne ev komkirin em bêçawayî dema got dahûrandin me çêkir herek taybetmendiyê na me nas kir em bigêjin çi dema ew komkir ew dahûrandin me xelas kir em bên komkirinê dema ew komkirina ha jî em çê dikin em digên çi em digiyên encamek ne dema got ew encama ne jî ne wek ne em bêjin wek me got mîna karbon û oksîjîn dema got komî hev bin karbonat dîoksîd dime ev karbonat dîoksîd jî ne wek ne me got ne wek oksîjînê jî û ne wek karbonê jî em bên dahûrandin û komkirin girêdayî hevin her du bi hevdû re hevdû temam dikin ev bêjin dema got pirzgirêkek ki hebe em bêjin dema got ana pirzgirêk cem heyne vêdekê pirzgirêkek cem heye wê çi hebe wê dahûrandin jî hebe dema got dahûrandin hebe wê komkirin jî pêr hebe ev hevdû temam dikin dema got pirzgirêk cem tinebe wek bêjin pirzgirêkek tineyê ne dahûrandin jî heye û ne komkirin jî heye hemû ev her sê jî bi hevdû ve girêdayî ne tamam her sê jî bi hevdû ve girêdayî ne dahûrandin û komkirin em bêjin her du girêdayî hebin û hevdû jî temam dikin ana em bên xala me aberî dawî xala me aberî dawî giştî kirin em ji dahûrandin û komkirinê derbas bin giştîkirin û rûtkirin ana me giştîkirin bibin giştîkirin dibe çi dibe dema got feylesûfek jî dema pirzgirêkê lê digere bêje ew pirzgirêka hanê di nerîna feylesûf de pêwîstiyayê bi çi heye pêwîstiyayê bi cih heye û demê dibe dema ez pirzgirêkê bigerim bêje ez cihê wê nas bikim û ez demayê nas bikim her du girêdayî wê girêdayî wê pirzgirêkê ne
او پرزگریکا ها بیجی و دمای ناسبم حیا از بگیجم ام بیجن او پرزگریکا هانی نماد بی پرزگریت کسایتی او پرزگری از کساتی و گری نادم لانه بی پرزگریکا جواکی دی لسر جواکی تگریدان باندور ایگله کی لسر جواکی تگرن از بیجن داوی او داوی او لکولینی گو لسر بین کرن و گو بیجی هی ناس کن دمای ناس بکن دا بگیجه انجام گشتی او انجام هانی و بیجن چارەساریه کی چرم جگشتي دقري يعني جي وقت بيجن سوداء بكين جواكي جي نبكين كسايتاكي تاني ام بيجن ميناك لسار وقت وقت دزيه دما جو مرو وقت دزيه بك ام نار كسايتا ويش كس او شخصي هاني تاني ام برزغريكا يچار سر ناكن بيكون او برزغريكا يچار سر بو كسن دجي هندزيه كن بيجي البدكي برزغريكا هاني اب ديارده هاني جواكي گشتي به راهشتن جبو يعني چار سرين جربينن جواكي جبوج دزيه خلاص بك يعني جنب بيجن هشبر اف ديارده هشبر جي قالك دنامت بفيد عند بلا ابويه او ابا ديارده هشبرجي بيجي يعني شارع سريان جربينه تمامتي يعني نقول برزغريكا كسايتك ثانيه لانه برزغريكا جواكي تم قشتي انا ام بين خاله ما عداوي رودكرن ام رودكرنه ناس بكن بچواتاوي رودكرن اب رودکرنا هانه جی دبیچه دماغو فیلسوف به هزره اب هزره هانه به بالدار هزره بالاوینا بیچه بالداری هزره ود پونیجه یعنی ام بیجن او فیلسوفی هانه به کوراهیت بجره ولو به هزره خوا دماغو الفزگریکه کی به هزره وق بیجن نرخه کی باش دیده او گاهی گوگیانی جی ام بیجن داویج هیچی خوا بیجن گاهش دخن دا گو بگی هیچ چه دا گو بگی واتیاوی ناس بکه وقت ام بیجن نه هر مجارک یعنی هر پرزگریک پیر درباس بده ولو سر درباس بده یعنی جی نه بکوراهی لید هزره و گود بری آنا جی به همو عالیه ونی بشارت جی بو زلال بکه دا بگی جا انجامه کی بگی جواتیه کی و جو پرزگریک خواه رزگار بکه آنا ام بین مگود گشتی کرن و رود کرن اب هر دو جی وقت داهوراندن و کوم کرنینه هر دو جی ریباز هزن فلسفینه و زانستینه اب هر دوره دما گوان بیجن زاگونی زانسته درد کبن همیجی چی درد کبن جی گشتی کرن و رود کرنه درد کبن اب زاگونی ما ای زانستی هر دو کا درد کبن او دیارده یا گوته شیرو وکرن جی ام بیجن چی دیارده گو به شیرو وکرن ده انجام آویده ام بیجن او انجام بزاگون چاو می ناسب کن او انجام گشتی بزاگون گشتی تمامتی زجبر گو ام بیجن متبنه کی میناک ام بیجن متال جمهنه ام بیجن حسن ام حسنی هانی دما گوته تگرم بکه بگرماهیر چی پیکتی ندوزله او حسنی هانی وی بیجن طولاوینا درجاهیا وینا وی وزله و جبدو وزله تدقي انجامك انه او حسني هاني بقرماهيه وزليا دريجبوناي زيادة تربو تبي بو اب متالا هاني ما برغو وزليا بقرماهيه زير جيولويه وزيف جيولويه و ام بيجن زير ولويه زيف ولويه قالك صفر ولويه حمو متالي ما حمو بقرماهيه تين حلاند تين وزلاندن دیگه انجامه که او انجامه گو امگیان اجمر بود چه؟ بو زاگون گشتی کس نکاری بیجه والا اف زاگون هانی شاشه ورگو نشاشه راسته حمو حسن حمو متال گرماهیه چید بجوان تی حلانده ام بیجن گشتی کرن ورود کرن نتنی گریدای هزری فلسفینه اف نتنی گریدای هزری فلسفینه اف ناجی چنه هر کسایت بو هر مجارك يجي لي كولين بك كوراهي بيجي لي بنره دا go بگهجه ام بیجن بگهجه او ویری باز ببوري افري باز بکار بینه اگشتی کرن رود کرنه بکار بینه چه مجار هبه فیلسوف به چه زانیار به چه به دما go مجارك يانجي ام بیجن تشتكي لي كولين بك بيجي باوايت يگشتی کرن باوايت رود کرنجي لي گهدار بك ویری باز يجي بکار بینه
ام بیجن کسایتی که گو بهزرکی فلسفی ام بیجن کسی که گو بهزرک فلسفی بهزره و چاوابه بیجن دانستاندن یونان نرم بن ام بیجن گیانه کی خوش يعني ام بیجن خوشوی رزگار و کس قالبونی درکبه پاقجی بونا هشی ناجی زلال به ام بیجن او تشتی بشارت هشی خود نهیله او هشی ناجی زلال به رامانی خوشی خوش بن او هذه حس مروفتي جو باوايتي ام بيجن هشي وينا هزرا وينا فلسفي به بيجي لسر بخالابي بشاندن حياة جو بجهدتشم او آگاهی خو او تشتی خو باندورا خو لدردورا خو که و تکلیه بو تکلیه نابرا کسان دجی بیکرن البته که ما گشتی کرن و رود کرن جی بداوی کر اب حموجی چنه اب حموجی شارزاین هزرا فلسفی وده که شارزاین هزرا فلسفی تمام دیده آن همی پرسی خوی نرخاندنی به هفدور چاره سر بکن. البته که پرسامه یکی دویچه پرسامه یکی به تو به چه آوایی هپیوینه به مالبات و هوالی خوره دکه. به چه آوایی هپیوینه به مالبات و هوالی خوره دکه؟ به نرینا تا دوی هپیوین چاوابه. دماغو هپیوین چی؟ ما گوش دکسا او بهتر پیکتی او هپیوین از کسی برانبری خواه نشکینم اوز رخنه وانا در نخم هولیش برگو هپیوین با آوائی که هفبش برو دگی انجامه که بچه آوات نرینه تب هوایی تا تیچلو هوایی خواه هپیوینه چکم ام بیجن به رامان نرم و بری بازه کی خوش و بهشه کی پاقش ام نیزی هوایی خوبن ام هوایی خوشی به خوره ام بیجن تکریم بواره به چکرم پرساد دواد وگلو چما گریدان دنابرا داهوراندن و کم کرنه ده هی. مگو گریدان دنابرا داهوراندن و کم کرنه هی بگو حبدو چی حبدو تمام بکن. مگو مجار که امبیلی کولین بکن دوی چی بیم؟ دوی ام داهوراندن ایل سر چیکن دست بکن ام ناس بکن او مجار چوای بشی ما داهوراندن ایل سر چیکرن ام بین چی بکن؟ ام بین و آگاهی مگو ایل سر مجاری چیکرن ام بین کومی هف بکن دام چه؟ دام بگیجن انجامه کی او انجام آهانی جی ام دیگهنی بیجی داهوراندن و کم کرنی حد کا پیکته جبر وی کی داهوراندن و کم کرن هر دو گریدای هفن جفدو نای قط کرن وده کی وانا مبداوید بن حیوانا گوید بین نفتی خوشی